بله. سیاوی بنوی داری سیاوی میدود برخاک یعنی وصا دبازای دشال سر عرضه پران یعنی وصا هو بفره مرغوش وكي طيرية وكي طيران بله. يعني ما قوى وكسها دشتي وكسها طيران لدشتي بوروان شيخ باتي مسنوية بر خوشدانية قالك تشتا جاي قرتيه صحيح. بله. ابلهی صیاد آن سایه شود بله. یعنی ابله کی دبه صیدوانه و سیه بله. يعني طير الهواء طير الهواء صيد ناكد بي سيس صيد که می دود چند آنکی به مایه شود يعني وصا می دود يعني وصا بزا چند يعني يعني اوقاس قدر دبزا که آنکی که حتی که بی مایه شود که وصا ایدن به طاقت دبه يعني البايوي سيا طير دبزا إذا كان مرض جيجا سيا طير كسي طير بفرة بحرة وصاد بقى كش طاقت كبا يعني بقوة دبه أمبون تیر اندازت به سوی سایه او تیر اندازت یعنی تیره داویجه به سوی سایه او به حالی طرف سیاوی تایری یعنی شونه اکسی تیری باویجه تایری جور داویجه سیا تایر تیرکشش خالی شود از جستجو تیرکش اوی تیرکش یعنی او کشکا که تیرات کنه که کوان آوینی کوان نه او کیسکه که اوسا تیرات کنه وال کلا کاخویا چپه قایشا خواه گریدن جانا جیواش تدید پشتا ده فیلم او کادا جنودا وند بینن وال پشتا و سیوی کشکاوی و تیر دست قدابی تیرا جیدرد اشتا جوی اوی کیسکه تیرا را دبین تیرکش يعني وصا تير اندازت بسوي سایه وصا تیرا داویجه بالی سیاوی طیری و که تیرکشش خالی شود که تیرکشاوی خالی به والا دبه از جستجو يعني تعقیب و araştırma yani وصا arama tarama وصا که او داویجه سیه حتی که تیرکشاوی والا تیرکش عمرش تهي شد عمر رفت يعني تيركش عمري وي والابو وعمر شو از دویدن در شکار سایه تفت و ج بزا الپا يعني صيد كرنا سيه وصا بحرارة لي يعني جانا صيدت كاره وصا اوجي بك يعني اف طيري حقيقي آخرته وسياوي دنياه لا طيري حقيقي يعني وان اسماء وصفات خدانه عكس وان ده دنياي از غلام او بيت اول یک تلفن جمله دنانه من طرف مجبور من جواب ده از خیر خود کی جابو وایدی ساجد کی جابه ها وایدی ساجد بیا جوی داره ج به خبر کان اف جوی یا نه می دوت چنداک به مایه شود شو ابلهی صیاد آن سایه شود ابله کی دبه صیدوان وی سیه صياد آن سایه صياد وی سیه شود دبه ابله کی yani insan ابله لپای لها ویشتایره هوا تنه لپای سیه تشه می دود چندان کی اوسا yani bazıda چندان کی بیمایه شود که به طاقت به یعنی لپای وی سیه bazıda گویا وی ساید بکه اوسا bazıda که حتی طاقت که به تیر اندازت به سوی سایه او تیرا داوی جبالی سیاوی تایره با تیرکشش خالی شود از جستجو که تیرکش اوی یعنی او تربه وی تیرا یعنی او کیسی وی تیرا والا دبه یعنی تیری وید قدن از جستجو جد تارما و آراما و تارمای
ev satirik beri û sanki derbas kirin ew beriya wî bêxeber kane eksê an murğê hewas. Ev ya seyda derbas bû. شو Ev Evet. satirik derbas seyda. أوريج دام دتنا أبو بعد هذا ده هي كاز بيش بخبر كان عكس آن مرغي هواس يعني هاي وجيتنا يكو اف سي عكس وي طير الهواية Yansıtma uye. يعني سياوية أساس عكسوية يعني سماوية يعني بخبر كي أصل آن صايا كجاس يعني هاي وجيتنا كو أصل في سيل كويا يا هبة خشة يعني دوين نسخة دتنا أبو طب يا هبة خشة Belli seyda. تيركشة عمرش تهيشد عمر رفت تيركشة عمري وي فالا بو وعمر شو از دویدن در شکار سایه تفت yani j evka yani j baza sayde j siyavi musava hararetli biye germ biye xoydan daya ve edimine şavi. Tefet yani mana اوكي germbune. Teft mana hararet ve germ. Tamam. Saye yazdan şu başet dayeş يعني تدي ما جو مراد جي يعني او طير او انا اسماء وصفات خدانه عكس اوان ده دنياي مالهم عكس اوان ده دنياي يعني تجليات اوان اسماء وصفات الدنيا شيء بن اجا مثلا ايه نظام البايوان تشتكي الدنيا يعني البايوان دقاره مالهم فقط اصلا انسان ولي انسان زانا عقلي او لجورد نرى يعني لو انا اسماء وصفات نرى بله سایه یزدان چه باشد دایش یعنی چه باشد دایش اگر سیاه خوده چه باشد اگر کبب چه وقت یعنی کبب یا دایش یعنی مربی وی صیدوانی و رهاند از خیالو سایش اوی ج خیالو و ج سیاه خیاله اوی خلاص بکره یعنی الپای خیالو سیاه خیاله اوی باز ندم evet sayeye yazdan بود bende خدا bende خدا yani sayeye yazdan بود yani dibe siyah خدا bende خدا عبد خدا يعني الله عبد خدا راضية يعني او عبد مقبول جنب خدا او يا سيا خدايا مردعي إن عالم زنده خدا مردعي يعني مريه في عالمه أما لبا خدا الغورا خدا أو يا يعني الجم خدا أو يا زنده صاغة أظن يعني دبا مر أواجي بيجام يعني دبي الحاكم العادل ظل الله في عرضه علي سلطان عادل ظل الله في عرضه تجانا وان سري وان كتاب وان عاشا بله أبياجي سایه یزدان بود بنده خدا يعني işareti balıyor والله وعلم دكه يعني شوانا يعني يعني عبد خدا به يعني gerçekten خدا جي حسبك فلان وانا yani yansıma ki sıfataki ilahine yani. Dediğime göre mesela sıfatü esma-i Huda el-ardı cana tecelli etken işte bana cana tecelliye ve esma-u sıfata لسر عبداجي شيء يعني قال عبد خدا بنوصل حديثك جاء دبي عبد وقتك فرضا بجيتنا سنة اجي كده دبي وقت دست خدا وقت بي خدا نوصل كنت سمعه وبصره وأزلام و أبيادشي كدبي و رهان أسخي مرده أوزين عالم وزنده خدا يعني لفي دنيا وقا كسيدا جبري تدي عرض كر يعني جبي دنيا وقا كد خودا بمريبه هما لآلي خداي جي شياره
O Yani zinde. cem Xuda û şiare yani Ha. çünkü ev ya terbiya xwe ji Xuda girtiye. Aynen. Ji siya Xuda girtiye terbiya xwe. Benim. Yani ji wan yansıma ism û sıfatê Xuda girtiye. Deva ku wisa be ev ya cem Xudê zinde ye. Benim zaman. Ev ya şiare. Vallahi مرينة Menine. كردي تأويل حرف بكرة Benim. خيشرا تأويل كن نا ذكرة آمن بزينين نفسان دي ذكرة وزي بظالبيا بلكي دعوة ده تنه ألو Seyda. ألو Elçum seni mi ne? أف بيت دعوة ده Kizan. Kerem keseda. İjan. كردي تأويل حرف بكرة خيشرا تأويل Ona xuyanaka bir şeyleri de ana. دعوة ده بلكي تنبه Ben bir beşe tişkin abi Seyda ama beşe. يعني ترابية تأويل حرف القرآن كريه يعني حرف بكر يعني حرف القرآن ترابية تأويل كريه كردا يعني تكريه تأويل حرف بكر يعني تأويل حرف القرآن كريه فقط خيش را تأويل كن أصلا ده خو تأويل بك يعني خد أجش بك ناس ذكر الله ذكر قرآن يعني كلمة قرآن قوتني قرآن لفظ قرآن أو أنا دقش نكه يعني أنا كي belki pır münasib neyditin yani ev beytahane devirda loma ku nuskhe veda inki nuskha da ne nefsandine Yani manavi jere ne uyguna zuna. yani manavi jve siyaqi ra bejin nek manavi ne uyguna jbini jisve siyaqi ra Tamam. enderin vadi merav be in delil Benim. yani dve vadiye da dve geliye da dve nevale da neçe merav neçe be in delil be vi delile hani ne pe delil neçe ده الشعر هبو تقو دامني او گیر زودتر بگمان تا رهی در دامني آخر زمان تاوی گو او دامنه هيا Ana bir ne go. نسخه ما ev nagirem ايه ازونام ايه بعثا سایه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم مرده او زین عالم و زنده خدا tamam دامنه او گیر ها زودتر بگمان yani peşavi bigire زودتر هره بگمان تا رهیش بو که خلاص ببی در دامنه آخر زمان دامنه آخر زمانه da دفتني اخر زمان da خلاص ببی دفتني اخر زمان ده خلاص ببي يعني دبي أري. ببيشا الشمس بقرا كيف مد الظل نقش أولياست كيف ألم ترى لا تشيك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا كيف مد الظل بآيات هاني نقش أولياست بنقش ولياء كو دليل نور خرشيد خصان قداس كو أو دليل نور روجا خدايا مالي زنا اندرین وادی مرو به این دلیل یعنی دوی نوالی وی گلیه دا نشه به وی دلیل هانی که اولیا که دلیل نور روژا خودینه به وان ولیا دوی ریدا نشه دوی گلیه دا نشه ابين نوالا اخر زمان كفتنه تدانا نوصا yani به نوالا مثلا اگر آخر زمانه اگر دنیای دا هنه که اوكي يعني تقلبات زور وزعمت هنا دوان دا عقبه هنا دوان دا. اندرين وادي مرو بين دليل لا احب الافلين جو شن خليل وبيجا اج افلين حزناكم يعني ايش حادثه ايش فلان البيوان اشتي حادث وانا حزناكم شوك حزتي ابراهيم استيركي دي وهيبه دي وروجي دي وباشي لا احب الافلين çünkü bana tev evkin yani tev bana ne bakine ne evkin
إذا تجي عيني وكي خليل وكي شن خليل وكي خليل تجي بجلا أحب الغافلين يعني تش مش تدنا دفجة بردة في دليل هاني بقرا يعني الباي أولياء aynen. رو سایه آفتاب بیاب رو يعني رو يعني هذا جدا دونسي ضبط طويل حدا بياوه رو سایه آفتابی را بیاب Mene. هره يعني بمشي يعني هره زسایه يعني جسیه آفتابی را بیاب روجکی ببینه يعني سي دلالة لسر روجك إذا هرا جسية جواب تسي تديواسي هي ها دمك الودري روجكي هي وي روجي بينه هرا روجي ببینه يعني هرا عظمت خود ناس که دامن شمس تبريزي بتاب بيشا سلطان شبادشاه شمس تبريزي شبكة بقرا يعني صار المشي طابيدا بمعنى اصلا بادانه فقط بدرا يعني صار المشي بقرا وزفتك يعني كوجيك جواليه خدايه سيدا بياب معناه ببينه بياب جيافتنه بياب يعني فعل امره بياب يعني بمعنى ب ياب امره يعني ب جبو تاكيد يعني بولمش بك پیدر بك يعني بقدسه هو پیدر بك پیدر ورنداني جانب این سور و عرس اگر که تو ره ندانی جانب این سور و عروس یا جی عرس اگر که تره نزانی به آلی و دعوت و مثلا امبیجن الكيفا بو كيفا ضياء الحق حسام الدين ببرس ضياء الحق حسام الدين ببرسا اوجي خليفه ويا نوصا خليفه ويا جانا جنردا هو سري دفتر خدا سري او كده يعني ما سري خبردان خدا جانا وصا خطاب كه بحسام الدين را يعني وكي قايده كو مرده بلكي كاتبي بيجي يعني كاتبي يعني وسبعت كه دوان الشرحي وتوصل جبل ور حسد گیرد تو را در ره گلو اگر حسد بگرش تا دريدا گلو يعني بقركاتا بگره اگر حسد دريدا بقركاتا بگره در حسد ابلیس را باشد غلو در حسد ده اصلا ابلیس يعني غلو كريا يعني زيدا تجاوز كريا يعني زيدا قرتي يعني اگر حسد تبقره اصلا حسد كار الشيطان دعي حسد اذا بر هو غلو كريا يعني وكي تجي الشيطان ما تجي نبي هوالي تجي دغيا الشيطان ده تشي وسوي الريت ما تفهم كوز ادم نين دارت از حسد قالوا قالوا يا خا قرك يا قركاوي يا خاوي قركاوي بقرا يعني قركاتا بقرا مثلا جانا ميجن تشتكي وهذا قركا مرضى ميلا يعني قالوا او مثلا استخوان مال مثلا وكيك بيجي يعني عسيد قركاوي دم ماله ياخذ اب در قلوي من نروت مثلا اب قركام ده رو نروت بجير ناشه مثلا كاريوم بش ماله كوز آدم ننگ دارد از حسد كو يعني كي او اصلي وصايا كي او يعني كو او شيطان جا آدم عيب وعار دارت يعني عيب دار يعني عيب قراه از حسد يعني حسد اخوه وكي كو فديد كه شرم دكه عيب دكه كوج آدم را سجده ببه
بله با سعادت جنگ دارد از حسد يعني جحسد خو بالسعادة را جنگ که حرد که عقبه زين صعبتر در راه نیست عقبه يعني عقبه او تدي همزه نفسان فقط مرو شكل دوا خواندني دوا شكل يد خوينه عقبه زين صعبتر عقبه يا ده عقبه يا سيدة عقبه يعني عقبه فلقت حمل عقبه شويه اجا جبوا وزنه بيجي وقت عقبه عقبه زين صعبتر در راه نیست يعني عقبك جبيا صعبتر زحمتر دريدا تنيا مجبي حسد هاني يعني دريا بال خديبا يعني انجلك مصدر حسدتنا تنيا اي خنك انكاس اي خنك انكاش حسد همراه نيست اي خنك يعني بكي بيجا ام بيجن اوك يعني ناويشه مطلوغ يعني سعادات يعني خزل بكسين خوزي بي كسي ان كاش يعني او كسيكو او حسد همراه نيست ان كاش يعني او شين ضميره رجعي بال حسد بيراتنا يعني من مطلوب جوي انسان يراكو حسد هبالي ينينه يعني حسن بيراتنا این جسد خانه حسد آمد بدان فهم کرد يعني أبي جسد هاني أبي جسد قالبي يعني أوكي مرض يعني مالا خانه حسد آمد يعني خانه آتيه يعني بيا يعني صار وكي آمد أم بيجن بدل يعني قرية بيا مالا حسدي بدان يعني اعلم يعني بزنبه از حسد آلوده گردد خاندان مثل خاندان اجا حسد جي حسد يعني بلاش میشه خاندان اجدبه يعني ابيا يعني ها شباب بلاش میشه خاندان ادبه يعني خاندان مثلا بيجن قبل حسد انسان ذهبه او حسد بلاش میشه به مال تبدبه تمام خوش گر حسد خانه گر جسد خانه حسد آمد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک اگرچه يعني اگر شو جسد خانه حسد آمد يعني بيه يعني اگر جسد بيه مال حسد يجي وليك لكن آن جسد را اوی جسدی پاک کرد پاکش کریه الله خدای نیک باش و قنج يعني باش پاکش کریه طهرا بیتی نشان پاکی است گنج نور است از طلسمش خاکی است طهرا بيتي نوصل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي يعني طيب تبي بيت خديجي يعني بيد بداية كعبة فقط بيت بس ما يعني والطهيرية بيتي يعني أو مالا من يعني قل مالا من جيك خدا تدي دبي قلبه يعني جيك مثلا خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجه دبی قلب مؤمن خانه خدای آمین طهرا بیتی نشان پاکی است آیت هاند به نشان پاکجیه مثلا وی جسدی و قلبی گنجی نور است از طلسم خاکی است گنج نور است يعني مش خزنان نورية از طلسمش
تلسماوی خاکی است که آخه شوان نظام yani اصل انسان اگر خاصا خالیه بشی ama ev cesed insan hazine nuriye. Yani gence nur است yani hazine nuriye. Az çalışmaya hakiyiz. Eğer çıkarsa yani yani asıl astarı bir khaliye ji ama gava khali pakış bike. Evin şağı dibe hazine nuriye. Gerkuni bir hasad mekruh hasad. Eğer kutubki لسر insan be hasad hile ve hasad beki zan hasad dilra siyahi harasad jwe hasade dilra gelek raşayi digijne yani gelek tariti ve raşayi yani eğer marki be hasad yani marki ne hasada تحسد دي ويبكي وحيلا ميلال مجرب قاري جوي حسدا تا يعني قال لك ظلمات وتاريتي لدلي تشيب خاك شو مردان حقرا زيري با ببا خلي جي انسان يعني انسان يعني جمروي يعني انسان اهل الله را جوارا ببا خلي زيري بات بني نجي واندا ببا خليا بني بيون بخليا بني نجي وان خاک بر سر کن حسد را هم شما خلیه لسر حسد که خلیه لسر حسد برجه هم شما هر وکی ما هر وکی ما؟ اه شباب که امش درشن وصل به بله evet Yahudi vezirin hasedini Yahudi vezirin çek. بس تقول سيدا تزاني يا بس اشكو سريقونية تمام والله بس بقى أصابكم الله خير كثيرا جزاكم الله خير.